Ruski predsjednik Vladimir Putin često tvrdi da je slučaj Kosova stvorio presedan koji je omogućio rusku vojnu intervenciju u separatističkim područjima bivšeg Sovjetskog saveza, priznanje nezavisnosti Abhazije i Južne Osetije i aneksiju Krima. O opravdanosti te tvrdnje, te njenim implikacijama po današnju situaciju, raspravljalo se na nedavnom skupu koji je održan na Univerzitetu Johns Hopkins. Američki analitičari Daniel Server i Kurt Volker, koji su govorili na skupu, kažu za Glas Amerike da Kosovo ne može da bude opravdanje za ruske poteze prema susedima. Vladimir Putin se nada da postoji neka vrsta analogije između Kosova, Južne Osetije i Abhazije, kaže analitičar Daniel Server uz ocjenu da je to u potpunosti pogrešno. Reč je o bizarnom poređenju. Na Kosovu nema presedana za jednostrane poteze Rusije, koja se pretvara da štiti one koji govore ruski jezik, kada iskreno nije bilo mnogo slučajeva kršenja njihovih prava, naročito ne na Krimu, gde ih u stvari nije bilo. Ne smatram da taj presedan na koji se on poziva postoji. Moskva, kako ističe Server, ima prednost na Krimu zbog geografije te spremnosti na upotrebu sile i zastrašivanja. Slučaj Krima nema veze sa Kosovom, već je reč o agresiji. Ruski lider koristi primjer Kosova kao opravdanje za akcije u Abhaziji, Južnoj Osetiji, na Krimu i u istočnoj Ukrajini, smatra Kurt Volker, izvršni direktor McCain instituta za međunarodno liderstvo. To je samo metod koji Rusija koristi, na čije značenje ne bi trebalo obraćati previše pažnje. Rusija radi to što radi zbog percepcije nacionalne veličine. Želi da napadne, okupira i uzme susedne teritorije, podrži građane koji govore ruski i primjer Kosova koristi samo kao izgovor. Volker poručuje da je potrebno jasno staviti do znanja da ono što se dogodilo na Kosovu ne može da se poredi sa događajima u Južnoj Osetiji, Abhaziji ili na Krimu. Na Kosovu je bilo etničko čišćenje koje su počinili Srbi unutar Kosova, stvorena izbeglička kriza sa preko 1,5 miliona izbeglica. Životi hiljada ljudi su bili ugroženi. Međunarodna zajednica imala nekoliko rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koje su osuđivale te poteze Srbije i tražile rešenje krize. To se sve dogodilo pre nego što je NATO intervenisao na Kosovu da bi zaustavio ubijanje. Nije bilo rezolucije Ujedinjenih nacija za odobrenje upotrebe sile, ali je bilo nekoliko drugih rezolucija u kojima je Rusija učestvovala. Čim se Srbija povukla, usvojena je još jedna rezolucija u kojoj je Rusija učestvovala, 1244, za uspostavljanje prisustva Ujedinjenih nacija, UN administracije, protektorata na Kosovu. Rusija je učestvovala i u mirovnim snagama, zatim smo imali period od više od 8 godina u kojem je bila administracija na Kosovu i napori da se pregovorima dođe do diplomatskog rešenja koje bi bilo prihvatljivo za obe strane. Rusija je u potpunosti bila deo tih pregovora kao i Srbija i to je trajalo dugo vreme. Rusija je na Krimu rasporedila svoje snage, anektirala teritoriju unilateralno, bez UN procesa i pregovora, sve u roku od nekoliko meseci. To je razlika i moramo da budemo veoma jasni u pogledu onog što se dogodilo u Ukrajini.